ngasi phongkhiba tongan tongan manipuri si phongsingdagi maruibi ipausing myamna thamjagi ahanbada hoyelan pawdagi khonggasaraga kesorjit amasum riki pointing police custody lawkhre kesorjit ki loinabina DJP da huwakatkre ngarang ayuk pung tararum tarakpur thobal PS ki manungsan ba thobal khetri maning laikai di BJP ex serviceman CLE convener laisram rameshwar bunungmaina kapduna halambada sina bani haiduna thawdo sigi matangna police na lokhat case ka mari lainana pharaba mieni si CGM thobal ki court police na puthorak tu numit taraga humdoini gi police custody remand lawkhiba ga iroinana ki surjit ki loinabi romilana ngarangi thawdo sigi matang inquiry chathabiu hain DJP da ayib sirol amang si pisinduna haijakre hari case asiga mari lainana police custody lawkhraba mioi singa dudi hobong marak irom laikai digi ayekpam kesorji sai nifuga taru apokpa laikhidraba e kunjo amasum kainau thongthak maning laikai digi haujikna hobong marak irom laikai da leiraba naurem riki pointing sai kunga mari apokpa en kisoni Makhuyani wungasi court puthorakiba case asigi ayogi mekedi ki court police custody remand prayer torkiba phongdo ki bofum singi manungda ngarangi thawdo siga mari lainana lokatpa case asigi asumba sing khangdona ba examination chathana ba masum case asiga mari lainaba marueba witness kharagi examination pangthok loinana ahen ba evidence sing khomjin ba loinana thawdo sida chena ba atopa miyoi sing fokat pangamna bagi dama makhuyani bo numit tarago humdoini ki police custody remand pvu haijaraki wafam asida court nasu ayaba piraduna makhuyani bu mathang thagi taruk phawa police custody de remand tawkhibani amaram na ngarangi thawdo asigi matangda e ke surjit ki loinabi ayekpam ongbi laishram ningol romila na ngasi DJP da ayib sirul ama pisinkhre magi sirul aduna phongdo khiba singi manungda agriculture department gi hana PMKSY ge nodal officer oiramba palace compound gi AK Bozit ki mathakta ngarangi thawdo siga mari leinana criminals conspiracy threatening amasum ngarangi thawdo dumak thona nabagi abatement tawbagi damak ma ki mathakta lokhatpam tok thabak sing lokhat bi aiki seola duna makhata na phungdo rakhibisingi manungda mapurebe ke sorjit college tamlingai ri hauna social work torokhibani amasum housing na human right defenders whistles blower ama weraga loinana kumja english ngani ga mapandagi RTI X sizinaduna corruption lehendana ba honarak poloinana afaba lenga am ohenna honarakhiba miyoin hari numit khrani gi mamang mapu roibana agriculture loisangna PMKSY gi beneficiary gi list ka loina ba information kharapirakhi loisang asina piraku information na PMKSY gi beneficiary sing khanana bagi dama public notice thokibagi wafam palakhide masidagi mapu roibana hawkiba numit kunnirom dagi hawraduna scheme gi beneficiary oina bagi dama honakhiba miyoising verification to bigi thabak satharakibani adomoina ma agriculture loisangi PMKSY gi nodal officer oiramba AK Bozina maki mapu roibada mobile phone ki kuthangna kiena khangan ba satharakhiba loinana scheme gi beneficiary sing khungul libi gi thabak lepkadabani natragari afaba oiroi haina khangalakpa leiki haina suphongdorakli aduga ngarang ay mapu roiba kisorjina thobal khetri lekai da beneficiary ama unaba salubada Baujing hairiba miyoi asigasu mapureba unakhibaga loinana beneficiary edugi loina bigisu unakhi makhogi marakta akan bawai wata sizinaduna wari sanakhi talaktu da miyoi mana masagi nongmai utpaga loinana mapuroibana hanjina haizrabasu maku fazinduna thamkhibaga loinana mapuroibada sel demand tobu lakpani haibigi charge tarakpari mapuroibana masa ngak thoksanaba nongmaina kapada miyoi du ta pankhibani kona miyoi du laisram rameshwar ni haiba khanglakhibani haina phongdokli Madam Singasin Agriculture Department ki PMKSY ki nodal officer oiramba AK Baujit ki mathak inquiry ama sathabiu amaso maku phabiu hainasu phongdokhiari atopa pawamadana N.Biren ki original suite Brinda ki case court reject tokre hokibu kumja English ngani ki kundasu minister oikib N.Biren plantif oiduna Yes school zaman sthai 1000 Brinda makpureba RK Singlen ki mathakta Civil Senior Division Impal East ki court file toraki lupa crore sawaga yankai ki suit belu oiba original suit number 39 of 2022 gi mayokta original suit asigi defendant oiriba 1000 Brindana court asida file toraki judicial miscellaneous case number 206 of 2020 edu court asina lokatana oyel satharapa madungda reject okre Judicial miscellaneous case asi well satharakpada petitioner ki makeida advocate L Birzna lepki aduga respondent ki makeida na advocate M Rabina lepki
सिविल जज सीनियर डिवीजन इम्फाल ईस्ट के निरोजित की कोर्टना मिसलिनियस केस असिगी अरोबी हियरिंग अक्टोबर 3 ing 2019 दा पांगथोकलबा मतुंगना रिजर्व तौदुन थमलखिबा ऑर्डरना नवेंबर 19 ing 2019 लाउथोक्तुना टेस ब्रिंदा की मिसलिनियस केस असे रिजेक्ट तौरे हाइखिबनेनसु पाउसदा फोंदोरक्ली मखासा थरफोइना बॉम्ब पोखाइख्रे अरीबा बॉम्ब लेरमले हयंग पांगथोकदरिबा रिपब्लिक डे थौरमगिदमक पुलिस की मेकेडी अकन मसक्सिन थौरांगसिंग लखोलअलिंगेगी सैरक्ता ngasi nungtul pung 5:35 rom tarakpada Urkul district headquarter da leiba Gandhi Circle Community Circle monakta IED ama plan tawduna matama Gandhi statue gi phambakta pokhailamle thawdo sida miyoi mari sokpaga loinana anakpada lerama gari sing amanga ta thokre soklabasingdi angayum layat wangyu kasar manaw amasum laisingam kawi hari amarom ngasi nungtul pung 5 rom tarakpadana Sherau Turil gi torban ariba boma malairamle sohairi makasa tharakfo ina to perform Meghalaya Mikhal maram sadana puramba lupa lakh tara phakre Mikhal pangtho ko dariba awang nongpo state Meghalaya maram sadana puramba lupa lakh tara henwa senpam phakre senpam adu Meghalaya gi Southwest Garo Hills district miyoi mari na maram sadana puramba gi phakibani wafam si Meghalaya gi chief electoral officer FR Kharkon Gorn confirm toki case adu Southwest Garo Hills district ki official singa phakibani flying squad official singa duna miyoi mari adudagi lupa lakh tara hena pharibadu miyoi singa duna senpham adu pubu yabagi bill document amata utpangam dabadagini adomena ma sel singa du phabu loinana miyoi amata phabadi lekhidi hausu phawu Meghalaya da maram sadana purambagi phariba senpham asi lupa lakh kun hele hanasu Meghalaya gi CEO sina makhatana phungdoki member humfu leiba Meghalaya Legislative Assembly ki Mikhal face amakak oina February 13 pangthokadoribani March anida board masing thigani amaromda Trinamool Congress TMC ki Meghalaya Unina state asigi lakni ba Mikhal da candidate sing oigadoriba miyoi singi ani suba list release tokre Meghalaya TMC ki candidate singi ani suba list aduda constituency ki ahum ki candidate singi miyoi sing yauri Meghalaya TMC na phongba ni suba list aduda Raliang ST gi oina Robinson Sinkon Nongpoha ST gi oina Longjing Bay amasung Molai ST gi oina Stebroin Cooper Rendian yauri masigi mamang January 3 ta Meghalaya TMC na constituency yang khagi ni thoi masigi ahan candidate singi list release tawkheri atopa paukhra sanaleba pauksi digi lokhosara kana marui bi pauksung myam na thamjagi TI sawa ke sana thoiba padama Shri pi gadaba singli yauri Manipur ki politics ta asabu phida ama kallaga lakhiba veterans politicians thaunawjam sawba masum thang tagi lamda saknairaba oza ke sana thoiba Sharma Republic Day gi thorom gi moinana Padma Shri phangadaba singi ming laphokpa yaure Press Information Bureau PIB na upload torokhiba matungina thaunawjam sawba Padma Shri pi na bakhankibasi public affairs ka mari leinanani aduga ke sana thoiba Sharma sport ki lamda pibani haina pali Leibak sigoina Padma Shri pi na saknairaba miyoi chamaga taruk khangatpada Manipur gi makhoi ani yaurakibani hansu paus na phungdorakli makasa tharapoina to pamaruiba paukrana mafam tarada filling station hangdoktuna ising pigadari singda dam ising piram scheme singkhai singi ising na mot singadari Manipur gi maruiba ising gi source oiriba torel sing amasum Singda dam gi isingi imai ka hena nem khibana maram oiraga tampaki mafam kya ising phangdabi awaba mayok narakliba si yenglaga se minister N.Biren na share loduna phiba masi kupna yengsingkhre singda da ising piramba water supply scheme singkhai singi ising na mot sindokna ba hotnari haina se minister nongthomam Biren na phongdokhre Pawmission hangbu wangi pakum minister na hai thawal dam dagi singkhai sing phaw ising purakpagi thabak loire Singkai singdagi laklibi ising tampak ta pinaba honariba si loigedaba yam silaktre singdadagi ising piramba mafam ahum sairauk sing iroi sema amasum lalambuk singtha sida matau kramni ising yahongadagi haibisi engineering yauna khanare hadi water supply scheme ahum sida pam sisinaraga ising in khatlaga miyamna pinaba honagani masi soidana mai pakani haibigi thajabale lengana ahing nungthil naidana madugi thabak tawri amaromda mifam adugi matangna PH minister laisangthem Susindruga wari sanabada hai Manipur da nong sudabana maram oiraga turel sing kangsilakpa sina tampaki lam ising phangdabi awaba mayoknarapa yabagi phibam si yenglaga lengana singkai sing treatment plan asidagi ising pinaba khanare magna hai haujuk yamna luribasi singkai sing water reservoir asigi capacity yasidi MLD 45 kaktani
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ MLD 150 ꯔꯣꯝꯅꯤ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯕꯅ ꯑꯐꯪꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯨꯡꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯁꯤꯡꯗꯥꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯖꯔꯚꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯊꯣꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯤꯡꯈꯩꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ पाइपलाइन से तिंबगी थबक मतम खरा संखिगनी हौजिक इसिंगी अवाट पले होगदबा सि थांगमैबन पसुगी सरुक खरनी मसी यारिबा मखै पोरम अमा यालगी इसिंग पिनबो होटनागनी हानसु पाउसना मखाताना फोंदोखि पाइपलाइन इसिंग पिबा ngamdaba mafam sing asidana department इसिंग लीटर लिसिंग मरी सन टैंकर यांकै सजिनरगा मियाम इसिंग येनमगी थबक साथगनी इसिंग टैंकर सिंग असि इसिंग हाननबा फिलिंग स्टेशन मफम तरादा अहानबिगी ओइन हांगदोकनी तंगाई फदबा अहेनबा फिलिंग स्टेशन की तंगाई फदबा लाक्लबसु मफम कुंथ्रागी सांगदा हांगदोनबा सेम सारगा लैरे थोंजुगी मफम खरदा इसिंग पिबदा खुदोंग सादबा मयोनगदबा लैरे मदुना टैंकर ना ओइना इसिंग पिनबा तौरी सिंखैसिंग वाटर रिजर्वर सिदगी इम्फाल वेस्ट की सरुक इसिंग पिनबा मरुइबा लंबी ओइरिबा लमलोंग थोंग मनाक्ता इम्फाल तुरेल मनाक्ता लालगा पुरिबा पाइपलाइन असि नोमनिनि असिदा तिंगमा लोइरगनी हौजिक मतम खरा संखिगदौरीबा कैसांपा थोंग मनाक्ता नंबुल तुरेल लालगा सिंगदादगी लाक्पा पाइपलाइन दे इसिंग असि कापसिलगा पाइपलाइन असिना इसिंग पिरम मफम सिंगदा इसिंग फंगनगदौरीबनी मसिगिदमक लैंगांगना प्लानिंग तौरी सैराव सिंह इरोय सेंबा अमसुम ललांगबु फावबसि पमने इसिंग पिबा ngamgadra haibadigi feasibility yengsili masi ngamnaba yamna kan hunari department ahanbigi oina filling station tara hangdokadoriba sigi manungna porampat water supply TV tower mama khurai sajur laikai khurai iningthau khurai lainingthau awangba sangakhum iroi semba laisang hiden kaisampat water supply numidang pung 8 dagi ayuk pung 3 fawba khumalampa amasum singkaising water treatment plant sidani पोरमपाट सिंह अमसुम संगाखम टैंकर सिंह हानगनी VIP सिंह अमसुम डिपार्टमेंट सिंह ओइना खुमलंपाक की सिंह हानगनी लोइनना लेमौरिबा फिलिंग स्टेशन सिंह असिदना मियामगी ओइना इसिंग हानबा याबी खुदोंसा पिगनी सिंगै सिंह इसिंग असि हंदकी सही ओइना इम्फाल मनुंग इसिंग पीबदा अवाट लैरोय पाइप तिंगबगी थबा सिखतम प्रॉब्लम होइदुना लेबनी हयेंग ऑफिशियल सिंगा मखाताना मिफम पांगथोकलबा मतुंगदा करम तौना मियामदा इसिंग फंगनगनी हाइबदो लेपथोकनी हाइना सुमांगना मखाता खियदि अतोपा पावमदना लोंगसै एक्सीडेंट लेखिदरबसिंगदा कंपेंसेशन रुपा लाख मरी मरी पीनबा कैबिनेट ना लेमनखरे नोने डिस्ट्रिक्ट की लोंगसै थोकिबा लेबक थिबा थौदोकता लेखिदरबा थंबाल हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा अमसुम माइरोसिंगदा कंपेंसेशन पीनबा ngasi थोकिबा स्टेट कैबिनेट मिफम नोकरे डोकरे लोइनना लाखलिबा फेब्रुवारी एंडगी हौगदोरिबा तरागनि सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अहुम सुबा सेशन की अहोब नुमित गवर्नरना पाथोकदबा एड्रेस ngasi मफम अदुना कुमना खनरबा मतुंगना याबा पिखरे ngasi पुंग तरागा मखाइ ताबा मतमदा चीफ मिनिस्टर N.Biren सियर लौदुना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट पांगतोखिबा कैबिनेट मिफम अदुगी मतांगदा पाउमिसिंग फोंगदोकलदुना मणिपुर लेंगा की वोगांग लोय अमसुम IPR मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन पाउमिसिंग हाय ngasi मिफम अदुदा पुना लिस्टेड एजेंडा कुन अमसुम अनलिस्टेड एजेंडा खरा कुमना खनाखि ngasi मिफम अदुना हौकिबा डिसेंबर 19 दा नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसन लॉन्ग साइड थंबाल हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टडी टूर सत्पा बस अमा एक्सीडेंट थोपदा लेखिदरबा मियोइसिंगी इमुंगदा लुपा लाख मरी मरी पीनबा अमसुम असोपसिंगदना मखोइना सुक्लिबा चांग अदु येंगला कंपेंसेशन पीनबा लेमनाखि मिफम अदुना फेब्रुवारी इनिदा गवर्नरना हाउस तो पीगदबा गवर्नर एड्रेस कुमना खनरबा मतुंगदा अयाबा पिखरे मसिदा नतना सेंट्रल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की पोर्टल काउंसलर सिंह असि अपलोड तौनबा अमसुम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट थौबाल अमसुम बिष्णुपुर की फैमिली कोर्ट थौबाल की काउंसलर अमसुम फैमिली कोर्ट बिष्णुपुर की काउंसलर सिंह ट्रांसफर तौबगी प्रपोजल कैबिनेट ना याखरे माना हाई तुआन डिपार्टमेंट तरेट की लीगल ऑफिसर सिंह हाउसिंग लैरिबा थबक लौबगी अथिंगबासि कॉम थौलगा रेगुलर बेसिस त लौनबा ngasi मिफम ना याब पिखरे डिपार्टमेंट तरेट अदुदी स्किल लेबर्स एम्प्लॉयमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप PHED Veterinary and Animal Husbandry Services, Home Trade, Commerce and Industries, Law अमसुम PWD नि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मियोय मौद्रा प्रोसिक्यूशन ब्रांच की दमक तोंगाना खाइदोकपा कैबिनेट ना अयाबा पिखरे मसिदा ASP प्रोसिक्यूशन अनि इंस्पेक्टर अनि सब इंस्पेक्टर तरागमापन ASI कुंथ्राग होमदोय अमसुम पुलिस कांस्टेबल कुंथ्राग मरि यावरी दानमंजुर यूनिवर्सिटी एक असि सेमदोकना बंगसिगी मिफमना वरेब दोखरे मियोबगी वखल की अनाबसी स्टेट असिदा अचौब इशू अम ओइरि इंडिया गवर्नमेंट की मियंग मखार अक्टोबर था सिदा रिम्स दा
टेलिमिनास हौदोखिबा दुगी स्टाफ कुंथ्रागा मथोइ लौबदा कैबिनेट ना याबा पिखरे जेनिम्स की इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लान की टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट अमा क्रिएशन तौबदा कैबिनेट ना याबा पिखरे चुचामपुर मेडिकल कॉलेज असी अहान सही की क्लास होखरे अनिसुब सही की सेम सादब यादबना मदुगी फैकल्टी की पोस्ट क्रिएशन तौबदा कैबिनेट ना याबा पिखरे मियोबी की अनालेंग की मफम असी अपग्रेड तौनब होनदुना लाखुगी सरुक अम ओइना लुवांग संग PHSC PIC दा अपग्रेड तौबा अमसुम स्टाफ रिक्रूटमेंट तौबा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर सगोलमंद लिंखटपगा लोइनना मदुगी तंगाई फदबा पोस्ट क्रिएशन तौबा अर्बन हेल्थ सेंटर सिंगजमेसी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की थाकता अपग्रेड तौबा अमसुम PHSC इरोइसेमसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओइना ओंखापदसु कैबिनेट ना याबा पिखरे मिफम अदुना चीफ मिनिस्टरना जेएसएमई दा सत्प खोंगसर अमदा PIC असि CIC दा अपग्रेड तौनबु वाफम अदु कैबिनेट ना याबा पिखरे पीरे लोइनना तमाई PIC असि CIC दा अपग्रेड तौबा याखरे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की इंजीनियरिंग विंग की चीफ इंजीनियर नंदकिशोर थाबक्तगी पोथारबा मतुंगदा नौना तोंगबम रविंद्रबु चीफ इंजीनियर ओइना खनबदा कैबिनेट ना याखरे मिफम अदुदा क्राबिया मॉडल्स रेसिडेंशियल स्कूल खामजोंग की ओजा अमसुम स्टाफ सिंग लौबदा कैबिनेट ना याबा पिखरे मांगना हाय लमदम अमा सौखटपा हाइबिसि मियाम इन्वेस्टमेंट तौबगा लोइना इंडस्ट्री संगटपगी तंगाय फदबा लै मतांग असिदा लेंगा की लैरिबा लम असि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंडस्ट्री नत्रगना मियांगwi सिजनबा यानबगी दमा प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओइरबसु लिस्ट पिथोकपा यानबा मिफम अदुना याबा पिखरे लम अदुगी अपुन ममल की सादा तारा नत्रगना लुपा लिसिंग यांखै अपफ्रंट फी ओइना थियनबदा करमना वांगबगी हाइबदु येंगलगा लेपकदौरी मसी एकर अमा पाक साउब लमदने लोइनना खुंगंगी लमद लम एकर अमदा था अमदा लुपा लिसिंग तारा लौबा मसुम अर्बन एरिया दना लम एकर अमदा था अमदा लुपा लिसिंग कुल लौबा हाइना कैबिनेट ना वरेब लौखि लाइनिंग लाइसोलगा मरी लेनबा हिरमगा मरी लेनना लम अलॉटमेंट पीबदा लुपा सामगी PMM थियनबदा याखरे मसिदा लाइनिंग थाउ अमुदोन थौगलुप विजय गोविंद सेवायर अमसुम कांगमम युमजाव लाइरिमि थौगलुप यावरि मसिदा नतना नेरोका FC की क्लब अमसुम सनाबुंग सेमगनबा अपुन बलमगी ममलगी सादा तारा थियलगा पीबा अमसुम सायंग लैकाय सिंगलुकिसु सब मानव सनपम पिहलगा मखोइदा लंपिनबा मिफमदुन वरेब लौखि मिफमदुन लौखिबा तै वरेब सिंगी मनुंगदा खुल अमा डिस्ट्रिक्ट अनिदा पुना यावसिनबा सि थिंगौनबा कुमना खनबगा लोइनना खुल संवारम डिस्ट्रिक्ट लोनसिनरगा योरम थेंगनरे मरमसिना DC सिंगना अकनम मियेंग संगलगा लैंगाकपद खुदोंग साबा मयुना हंदनबा थबक लोखतनबा खानख्रे मसिगा लोइनना नर्सिंग कॉलेज के रेगुलर फुल टाइम प्रिंसिपल VP थमनबु वाफम खनखि जेनिम्स द सेंट्रल स्टेरिलाइजिंग सर्विसिंग सेंटर की टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट अनि क्रिएशन तौबदा कैबिनेट अयाबा पिखरे हाइरेनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरखली मकासा थरकपोइना तो पाम रिम्स ता अंगा अमा लैखिदबदा इरांग थोखरे हौखिबा थासि कुनगा हुमदोइदा पुखलखिबा मिरोन बियामगी अंगा अंदु लैखिदबदा डॉक्टरना थौसादबदगिनी हाइदुन इमुंग मनुंगी मियैसिंग इरांग होरकप लोइनना गाइनी वार्ड की यूनिट अमादा ngarang numidang mathau tawkiba doctor amadi staff singi mathakta action lawgadabani haidi press na phangma paut miron minupi thang oinam laikai di housingna sagolban kangabam laikai da kangamap ningol oinam ongbi Georgina sei kunga truk mapuroibo oinam Rakesh ni thaudu oduga mari leinana Rakesh na phungdoropagi matungna maki nupi se anga unana widamak thasigi kunga humdoi rimski gaini ward admit tawki namit adu digi hauna anga unana ba hospital si da layeng lakhi ngarang ayuk ki pung mapolom taba matandagi hauna Georgina masa nungaitre mabuk ye haiduna mathau tawba doctor sin hanjina complain tawki adubu complain yamna toina tongmal le hairaga mathau toribu doctor amadi nurse na thausa khidi ngase ayuk pung mapolom taba matamda labor room da pushin khibaga loinana angang adu mihun phangdre hairaki matung tarakpara Georgina masakana nungairaktre haibidi operation torog angang adu popada lekhidabani angang adu ngarang numidang mathau tawkiba doctor amadi staff singna thausadabadagi lekhidabani maramaduna makhogi mathakta lenga ki mari lenabasingna miyeng sangbibaga loinana asiguma thaudo simatung amu hana thoktana ba makhogi mathakta action lokhatpiu haiki atop pawmanamo NIA na phakiba manga jail yaukre National Investigation Agency NIA na thasi ki taraga humdagi numidang larulup kharada funding toroma miyoi manga Technopal district ki manungsan ma tongan mafamdagi fagalakhiba miyoi singasi special judge NIA Manipur ki court puthoktuna mathang thagi nipan phawba judicial custody remand piduna jail yaukre judicial custody remand pikhraba miyoi manga adudi tamu Sandagu block 5 tagi Deepak Sharma
Kinmung say kuntragani pan apokpa Shibalal Sarma. More ward number 3 morning bazar digi Suras Zaisbal say kuntragum apokpa Arjun Zaisbal. More ward number 3 morning bazar gi Cosmopolitan building gi third floor digi Santos Gupta say nifugumari apokpa lekidraba Banar Silak. Moirang khunung lekai ward number 9 digi Sonar Napoleons Bahadur say kuntragamapan apokpa es kali Bahadur. More khunau Laikai, ward number 9, Tongkong Manaktigi, Saikom, Bruce Mitay say kuntraga, Nipan Apokpa, Lakidraba, Saikom, yes, school Mitay, highly Bisingasini. Nasikota Putorakiba, Sonar Napoleons, Bahadur Gimake digi, Learned Council na bill application mapal Torki. Masigi matung the equis mangadu, loan a thinker lahulup sing the skill gimating Panglambagi Fogalakibini. Case asi the NIA and equising a sea, custodial lading a matamda, Makoina Hanglamba bank account. Details in Panglava Matunda, Kupna screening toki. Aduga Makoy statement Lauraba Matunga Madi, CRT, Ingi, Matungina, acquisition mobile phone success toki. Aduga, evidence in the loin and acquisition of Satarama Tabatorum sing NIA public prosecutor gi site gi court putoki. Aduga Makoy singas judicial custody remand pitana ba NIA and a case asigi matana kupna thizin ba ma matokta hen putoki. Ngasigi hearing aduda Sonar Napoleons Bahadur gi council ne acquisition morality hen thangalaki bagaloina ma asi MSAM Modicos ki proprietor ni masida sunatana more gi area da hidak langta ki distributor ama wholesaler ni hen stamaki. Aduna mahakna bail piringai matamaduda maki matata thamlakpa condition sing ngang satkani amadi case asidagi nathoktu selui hani hearing satabaduda pukhalaki nakal animaki wa taraba matungda NIA special judge ke memsana hausik power lady evidence sing asigi matungina judicial custody remand pithana ba order thokipani case asigi number na NIA case number C08 2022 NIA DLI ni aduga 21 manga asi UAPA ki under section 384120B IPC section 17 18 38 39 amasum 40 the case asi lokhalaki bani haidi makasa tharak poina amasum loisilak poina na rol gi thaudang poksi dige to pong tang myam na thamjaram ge detention center digi sintoki ba memari ahum thiba khangdri center adugi refugee kungamari sajwa jail pukre susampur leiba sadabavna mandap Coming detention center the getting to cover Numiki Ayuk, the Sentoki, Myanmar refugee on house of power Tiba Kangan lady. Adu center is the lady Myanmar refugee Kungamari, Manipur Central Zels has was zeal Tamna Bangasi, Zelgi authority in the center of the Digi, Lokalaga Pukradi. Officer Labor Power Matu in a Susampur to one civil society in the Semba, join philanthropic bodiation Susampur district administration Miyam Makada Salaiba, Sada Babana, Mandap Komitang. Detention Center 2021 nigi hauduna Manipur gingam khailan chinuna saidang liba Myanmar refugee sing center sida thamduna saidang pampi duna lakhibani adubo hokibani to kwaba numiki ayuk anganmada center sida lairak Myanmar refugee home winmente saikungani pan apakpa tharsa win 9 thon saikungga tret amadi Mr. Biaka saikutara gatre apakpa Usawel Kauba, si Kiamasi Tadokuna Sien Kibadigi, Center Sigi Mari Lena, authorities in the Susampur Police, complaint or Padigi Makoising a Sibuti Buhumigitaba, civil society organization single winana, Numit Humniashi Satadun Lakibani. Adu House of Power, Sentoki, Myanmar refugee Ohumasi, Mapam Kangana Tiva Pangana Lady Hedi, Amoramda, Court Ki, Reply Duna. Center asida Lerakiba Myanmar refugee Kungani Pandi Mapamadu Adumak Kamdun Lenki Aduga Makoi Singadugi Manuna Kungamari di Sahi Nauriba Nupamasa Singatani Loinana Lemauri Singaduna Nuping Actani Hedi Amaram the Housing Joint Philanthropic Bodiation Salari Detention Center Ningtina Sambal Kabagluina Get Supandi Madam Center asida Lady Myanmar refugees in a Simakoina Saning Mamatanda Center Adudigi to in a Mapan Tolapamadi Matam Ama Hector the Kiamasi Tadokuna Sakibada Yangshin of a Militi Madam Myanmar refugees in a Sina Center asida Makoi Award Ama Hek Hirapada Kiamasi Tadokuna Satnabukona Haina Kiamadugi Manak with the labor mediation of Fundoraki Ningsing Bayai Tangnapa Myanmar Lebakta military ku tawdur military na lainga passion badigi leba aduda hengalakli military amasum ethnic rebels sing marakta toina khutukna bigi Manipur ga naknaba Myanmar gi border da leba Myanmar masa sing khangawdana Manipur amasum Mizoram sensilaktuna refugee oina saidangduna leidi mamangi segi January thadagi lerakli Manipur oina Chursampur district ki Haumintang village da detention center oina hangduna leidi mafam asida puna Myanmar masa yang khaigani thoi
थमदुना लाखिबनी थांगनबा म्यांमार लेबाक मिलिटरी कू तौदुना मिलिटरी ने लेंगा सिबु पाशिनखिबदगी लेबादुदा हेनगलखिबा मिलिटरी अमसुम इथनिक रिबेल्सिंग गी मरक्ता तोइना खुद थोकनबदगी मणिपुर गा नकनबा म्यांमार बॉर्डर लेबा म्यांमार मसासिंग खंगौदना मणिपुर अमसुम मिजोराम संगसिलक्तुना रिफ्यूजी ओइना सैदांगदुना लेरि ममंगसेगी जनवरी थादगी लेरकली मणिपुर गी ओइना सुचांगपुर डिस्ट्रिक्ट की हाउमिंथांग विलेज दा डिटेंशन सेंटर ओइना हांगदुना लेरबा मफम असिदा पुन्ना म्यांमार मसा यांखगी निथोय थमदुना लाखिबनी अमरमदा डिटेंशन सेंटर अदु सलाइरिबा जॉइंट फिलांथ्रोपी बॉडी अदुना सेंटर अदुदगी सेंथोकिबा म्यांमार रिफ्यूजी सिंगी इमुंग मनुंगा फाउनदुना मखोय मियुमदा हलकपरा हाइना हांगबदसु मखोय मियुमदा टेक्ता कायदना हलकपगी पाउ लैते हेरखि हैरि पनमयाबदि मणिपुर लेंगान ngam नियमगी वांगदा संगसिलकपा म्यांमार रिफ्यूजी सिंग फारबा मतुंग लोगेबा थबक सिंग नखनबा मतम खरगी ओइना सुचांगपुर डिस्ट्रिक्ट हांगदुना थंबा जेलगी म्यांमार मसा अहुम नथोक्तुना सेनखि हाइना पुलिस की सोर्स अमन सुहाइरि हौजिक ओइनादि म्याम पाउ सुमतांग से लुसिनजरगे अमसु म्याम पुन अनौबा अपडेट ngami ne sen channel sigi mekeri म्याम फन थमजरि।